Ya Allah, satialah bulan Saban. Berarti posaan larak para elok. Beni perak sepal ya. Mung palang masih tabu nampu sepu ini. Cek benya pangeran se ake beuy ate uyi mara akan tra duce nyake uyi Buh, Injak tayo. Tetia apa mon esena alam rea pada nama durhi kapi. Cekrek nyet. Cekrek manyonya. Lah, banyak ring tak beres ongku cuman satia. Apa yang nong kula madruhi? Apa ambil jela? ada boleh lah. Sih, polana parak puasaan metong tanggal. Dobodo na tak puasa. Cak na siapa? Engkau ning Kuria ya? Lebur terus ntar lagi ya ke Mekah. Kan satia masana umroh. Tur, kurang mah berkabar. Rengko abit tak belum mbak nah. Mengka perebetan dia mararia beden lah no. Alhamdulillah. Saya tak pati nyaman. Kabar sina dompet. Aku sekan innalillah. Tuh, ini serah tadi tan. Ini serah aja nak. Marah mu nih serbi pesen kok. Mun tak nyambi rokok napa kalau leka. Sila tahu ya kun bodo kopi di tas lencak. Kirit masyarakat kan jana. Iyo marah dur, mun live. Proyek lama kita kalau aku boleh. Proyeksi kemana? Sapurana taretan. Sudah tobat. Saja para puasaan lah. Ada apa dur? Katimbang sang posang mararia. Belah taretan. Bener sih kok ada benih orang sesut ke ate. Bentak pernah bagus dalam apola tengka. Tapi sih kok karima niat. Pangangku sih tak bener. Sebede apa? Tompoa. Sih, amoral kia. Ini masih oleh. Marah? Mon kira na amoral bisa mecek apa? Engkau ajari. Justru jadi ya taretan. Mungkin moral saya kau cak. Tapi orang yang bisa. Gampang lah larana. Saya malah ratang guyena. Kan banyak orang pintar sih kecak. Tapi akal benteng gana tak sepa. Ya tina dur mana ajari ya? Demak ano. Pura polong leka. Mulia dur tak sanggup. Buru proyek pe. Ren. Bu, nara man. Nara nyapa orang cok ngaku ya Cina ke lapor. Mangunculan orang berak. Syah, saking buat nalakan ngoncolan. Sambil ide maa. Mun mulia cedek bara, bungkon akan itu emor bana.
Dari kan ngalole lang kok ya. Orang yang tara ko na cipat, li suruh mole. Ah, marah kan kan kok ya? Lekas napa kasih batli? Yo, ngeteng kok. Mau ko si takar ngite, kerja beni pesawat jet. Takut hiba buru marah saya akan terka cipat li kok. Anja tak kira ten. Marah mau nurut tak nurut nang kok mangkata. Kafurung kok. Ya, yuk. Natang may hilis roci. Nah. Neku ten. Doki cecer mau kari sarung nggak kaji patli. Ya. Pada rumah malo, lo sinya mana sepeda jadi mbak namat. Iya, serbit dur. Masih lah gue serbit malo lo. Deki lah lontor sinya mana cet jere. Wadi kok 10 tahun, tak ili kuli aja. Lain lah 3 kali perpanjangan. Buru itu kisah juban kok. Cocok jer ya. Mat, 5 pembersih mulut ya. Mat tak ada. Di marah dur. Bada sepeda motor ngangkui pembersih mulut. Maksudnya kopi amat. Dur. Mun bo najarela sunem mo malolo. Entos lu, engko marangalah. Ya marah, saya nggak panas. Kalau cot bibir dikit. Kalang gue ngemat. Boh, maka puru dur. Marah rokok helu. Lah mat, banyak lian gue mat. Ambu dia malbo. Ay, ari aku harus cipat tidin na. Ngapain kok? Yang buana aku sih takar. Jadi nang kok terus ayo. Kalangkung ya mal. Yut. Ada kuna siapa amarin aku tuh? Madruki mari. Bro area karek Cipatli. Mana gelak lah ya weh. Mak tujuh je dia, mak tak kamper. Latih na dari nak puisi nyaman celep. Benampir panas. Patepak lah weh. Engkau rumah dia kenal kau wil lu ya. Ya, rokok nah. Ada nemu duaan berak. Mari nak ada mak weh. Arah apa mentak kabur? Cering reajume. Aku na rasa kali ci. Sate anangkung lah. Mai ko jak dinas salah ko sa are sambi. Ki orang dinas bareng marang kowe. Tina masalah honor pato puasa are marah. Polaria si kocak sekali dayung.
2 pulau terlampaui. Kakan merokok, Ci. Beres we. Area rokok nila juga lah stop. Ayah, ajuk lah, Su. Iya lah juga tentang we. Engkau mata pak atau ot lo. Tol pak ke mulai kilo aja lenarang kok. Nyaman nanti ten. Mun nggak bisa kiudi na bo na. Tenang terus. Bu, nah tuh. Dari di emak. Apa yang rinjo lah kan? Iyo njo ten. King nangali bo na ruang ambu. Ten, burung mau tero di tenang, sabar narema, marabu naro. Urusan gampang masalah jelatur. Pabunya asok, korka perkara selate bota apa? Bencok urusan si bani itu urusan apa? Nah, lah nyaman nodik jeda. Iyong ku ten. Aduh. Apa Tur? Tabu mulas ten. Kok mulai ya? Bona le jangan edim mal. Mak baje tia se ko se burung ni. Marah saya tak tahu kok buat namat. Saya tahu pengkari pengkaji bi ane bengko. Sampai ibu lagi ya. Luar apa mun seperaki ka bengko. Perlu video naik kirim lebat WA. Nurut zaman sati ya kan tomosan buat nah. Latina ra. Sela guna motor ki minta teragi. Iya kan mama anak rokok nah. Lu galak. Bu. Mata ada. Cuk gelek sabuk din. Apa mat? Apa mat? Marah kan rokok nang kok. Mikir mat. Gelek rokok na sabuk din nak. Are satya mak tak ada. Marah apa tepak? Mungkin ngabel jebolan apa lo? Cak pakarin apa engkau? Saporana mat. Gelek kan lama kirim video namun kok. Bayu dosa apa saya ngalah? Cak rokok tak kira loncat TV. Arya bodoh sih tak beres keng. Tak aman boleh tang rumah. Boh, berarti engkau rokok hilang engkau mat? Arya boleh. Jadi mun bodoh kau sih tak ibu kio beriman. Kontek aja engkau mat. Untuk yang kau boleh besen apa nah? Buah palangku. Iya raja kontek Itu dah nama moral neskenes rokok engkau. Allah ramal. Tak buat tabu engkau. Kau pengen iya kya? Saya langsung akan moral lawak nama lo. Iya marah. Ngetek kan? Enggak aja macam-macam. Sehari jeda apa temu? Siapa sing ngalak rokok nah? Beri moral pes-tepes mas. Boh, mak kapuru dor. Marah rokok gelu. Lamat penyalian kuat.
Weh. Mak lah malah setengah na buat na. Mari lah lagu na. Mari beri lah cik. Marah kemakan daun kosa. Kuluk lah cik ruga furu. Buat na to manwa. Mun urusan pes setan yang tak acuk ceng. Iya. Cok lah kapuru mana laku kabut na ya deh. Mak tolos. Ya marah. Full jera sare. Wah. Kemar rokok rowe. Kok saya kemah cik. Kan lagi bagi kapi kabut na. Kok tangan lah leka jo. Cak akal bokal we. Kemah. Marah apa boleh? Tina bidala aku boleh marah beri. Oh. Marah apa boleh sebut jera. Engkau celok puluh mari ngakan. Terus rokok ah. Sila suruh kalak sabut. Cuy lompat kakap. Piwa na. Ay. Ya iya sasak cik. Dia mulai keletak noni saren cerleka. Cana kok kiba kapi ka dalam mun na. Jual sabut din nak kape. Sambil du siapa ngalak rawe. Mau tak geng buat nak. Elang apa beri? Yo elang mun na tak nyambi. Ada yang kau tambui pese. Kentena rokok. Boh. Palang sila rokok elang ki buat nak minta tambah bese. Boh. Pangana cik. Mata rapasan nungku mun malah ku buat na jere. Ya marah. Iyong ku cik. Kela atur deh njo. Pepuk. Bener tak kira bodoh. Maksud tu cik. Apa mak dicurnian buat nak? Udah tayangan rahasia ya? Jangan ngeranyeng. Engkau nyedem atur. Kan tak yolo, takut buru. Aku sih tak terburu Ramat. Boh, juru amarinya apa kalau kok sas lo pemungku kulit lah. Berarti benih kunseng kok saya capuk Ramat. Iya mah Ramat sidak ke dalam. Oleh tak keterlibatan atur. Keterlibatan bermana Raci? Atur ya pelaku utama lah. Kelewatan ragu. Iya ceri ya saya tepat. Tak lopot. Aduh. Aduh Mat. Arya dingkok kari bodoh Mat. Coba lah, ketemu ya. Arya resana Ci. Jura tak ili kuli yon. Tepat iyo. Tepat Ci. Tapi ya ada sekali. Kira na legak tedung pakun sepat. Dupo do karena Mat. Cek iya etananga sampai lema. Uak boleh. Ki serku sambil teduh. Dur. Dur. Kau bisa ya tedung sambil rokok.
Iya nih. Nih minta nih apa lo? Apa cak Naji? Mak langsung ngocel Thailand aja. Ngomong nangu. Nama nih apa nih? Oh. Iya corak nanti akan yang beri moral lebet caca juga. Rokok. P. Marah boleh? Ingat. Serku. Nah, anak-anak ini orang ini